Laran dia malu karena na APB 23 online news, samu tu fala house Bastiana Pereira, who's studio APB ya parimau. No hakar kato laran dia ki hasur mila fala, hasur malu fila fala ya programa Historia la iha rohan. Historia la iha rohan mai iha itu buat sirnya futeroin, iha kada tercera, nebe conta hatui no memoria pasado husi luta na sira, malu clandestina sira, no veterano sira, nebe involve direta ia historia ba ukon rasikan. Memória hirakne ami apresenta yane hudi bela inspira jara sanfon sira família bota PB 23 online news lilu ya timor no mosi ya diaspora hudi bela continua hanai tanya heroe sira moris no mate nebe contribui direta no indireta vai haluta pa ukun rasika. Tamane marco na ami ni studio Januari nesi veterano sida nebe mas involve direta iha pasado ba historia ukun rasika. Mai te bahasa hamutuk I faturlah hanar kita ni nada dalia ita batama iha hahu no inisi rohan hahu iho inisi ba historia lai rohan. Loron dia Signor Januari, boa tarde dia kala, ala favor bele Fatimik. Buenos días y boa tarde para APB News. Mhm. Espera kata kita hutu dia ifata ni dene. Sim, los ita espera ho toto nune. Iha amini programa ba loraik mana kita nene historia lai rohan nesan babain ami presenta profile si historia na insira nebe involve direta indireta iha luta ba ukun rasikan karek senyor Januari ita ami haten programa dane oras ida det no oras lato ita bela huto kontu ba ami no mosiba malu karena insira o insa iteninya involvemento iha prosesu ba luta ba ukun rasikan. Okay, obrigado ba oportunidade. Hau ni envolvimento ba prosesu luta ba utorasi dene. Ne los tur be ami anu me be ne husi ami ni Mistri Ida nara Francisco Lelan. Ne mak organiza ami mobiliza ami durante funu o kurasikan o ba tempo resistensi dene. Tamane ami los se perform iwa kusine konten mes ami bele den studene ami na dijiwe to date ami ni struktura maka ami ni komisario maka senhor Ambrosio Bano Matevian sekretari executive senhor o Zacarias Mauno no incluimos esa ex regional Martina Recuine uluk ami membro i submete iha órgão ida OCLGD 3 kusine ne se firma saudoso Francisco Leran alias Kiak Sim. Fahui ne ni makobiliza ami makorganiza ami hori luta hasoro invasor luta so iha tempo difícil ne iha tempo clandestino hoi ne processo na anak teves tambane ita hoto tem que satena tri processo goras ide ukang rasakan ide ne tanpa luto ne difícil de teves how envolvimento contra mais ami ulo 83 84 hu ide ne how homosexual estudante ida ina how inclina I have saudoso Francisco Lela alias Kiak lori amni organização be OCLGD 3 ne mak ami mobiliza malu organiza malu hode serviço ba resistência ida ne também ami los serviço resistência ne los difícil ami tinggi serviço ia inimigo ni let Muda switch. hoida ne ami sempre foi informalo strategi clandestine ami lahatena ba malu Francis masa saudoso Francisco Lela hatena how
Iya, tahu. Oh, atene ditnya. Iya, kami mas osida hatuten ba malo malo dia mas atene dit taonan. Silsilok lahatene, yami lahatene ba malo. Tambang ne Iya, risku ne ba harusnya mo ba sing servisnya servisu ne sene dune. hanesane. Ah, Tak tambang. how korte itu ane. Iha momenten base saudojo kiak kahu organiza iha raywa. Itu conhece que saudojo kiak husi nitivet ini husi lelu. Será que momento ne ba senhor Signor Januari ita si hanesan estudante iha região nitibeka ou iha ona centro iha kusi iha sono Iya, sento ekusion. iha Ekusion. Ami na ruah sekolah mutuk ya wetenta sekolah SMP, SMPK. SPK wetenta. Iya momento na ba? Ami ni ami profesor ni ami ni mestre ni fo ami gambar. Gambar halo be desenhnya. Antaun hau ni be itina saudo jene. Dia ba gambar fali bandera setelino para dete iya be momento na ba? Antau ida ne ami ni sustri ida bapa ni Ninja Nyawa, sekolah makne. sekolah magne. Sekolah kami SPK ne. Si lembra ulu Ah, saya maka kepala sekolah SMPK Memento ne ba? Ah, 83 kali hmm, kelas 4 82. 82. 80. So tinanong ka problema niya como discuti malo hobe ida madre ne narang Cristofora. Sì, sì. Cristofora. Altri Antaon Cristoforo. niya tao amiasa niya. Saya usu aku se pa fale diri ba tama iya esternato hasura fale hobe Poi da di SMP. tiu padrelon antaon ni ba sekolah fale esternato. Esternato mas ni ba ina ba mas niya asa Aku ona. motiva amin na fatin ami sempre comunicano malo niya kung may una ba niya sempre diga signor Zacarias Busan antaon fo motiva mo kata raine ni luto na sene ni ampro ida din ke hetang ukuraskan ho ida ne makbe amos pronto tem que defender na fatin prinsipio kursikan to in lorong to obe 99 ita hetang ukuraskan. Sì. Dan iha periodo narok entre si estudanti, jovem los rang nakali. Depois de que itania colega ka itania saudade mati bien kiak. Bati iha dili no sa tinen makahu fila fale komunikasang ofisial hanisan tuir ona orden komandos falintirnin yang mo di bele loke ona kaisa 003 jeho kusinin. Neha hui 84. 84 nia mai fali ho signor Zacarias ho sadojo Amorim começa a hu fale be Hamoris fale belas tu. Momento ne ba los be hasa tema din hahu ne di jiwa itu pessoas de pergi hoia kusi. Kita be los be sai mas contra los ne sene. Struktura selo kita mai ikus. Hasa OCR ne mai mak ulu 84. Nella rete clandestina, Rete nahu clandestina ba? aktivo fil Sim, fale, aktivo fil uma fale. base de apoio Sim, Rahmo Brahma, 83 ram. 75 mai 81 né Valentinos ahu desorganiza. How fila fale tok hanesan joben ida ia momento ne bane iha ekusi o insa ita hak basic ba struktura ka o pessoa sira dijo itu ohina tu involve sira hamutuk hahu hari rede clandestina da ne iha ekusi. Ne momento ne mai ne. Ni mai o sene. Carta husi comando. Husi comando mak organiza. I hau nasa juventude ne. Hau ne la parte la hasa ame hasa pa fast parte de segurança. Ame hasa be sai ne ame iliur encontro pa Tem membros komite membro 18 pessoas. assim Sila ko biasa reunião iha fating na be. iya signor Zacarias ni uma Iha osi. udah la rumah ini mesti ini mas hasa emna rua emna tolerit mak participa Segredo. segredo buatnya segredo ulu apa nanti segredo me ita la encontra abilidad Sting ho lorong ka ho kalan. kalan Tambah mayoría si éramos de sira funcionario público. Entonces, iha altura de bane ita hare hanesan
membro siya nessa sede, babae may encontro com o senhor Sabuji ako. At may encontro sa Uzikia ka na babae na, Ambrosiano, Martin de Cunha, Mhm. Cipriano de Cunha, Manuel de Cunha, Miguel C.O., Armindo Mendonça, Mhm. Celestina Gonçalves, Mhm. Timothy de Carmo, Ihamos participação siya sa Feto Malo Biberes Roma, tempo na ba? Rivera ladung Ladung. bae ba iskina ba. Sige Rivera ba? tama sa kuluma tia Rita Marquez. Senhor Venancio Lafo na sabi. De Caben, Venancio Neha Lafo. hui ho 80 Within 4 balet. 84 balat. Então mesag jovem mesag Sim. funcionário sila na bega sa fay hu karera mo siya iha administração pública tempo Indonesia niya. Se ano ne how fila fala ba ita hanesan saksin mo ska o participação ativa iha ready ne momento na ba. Depois de 84, 85 ba baleten ito niya be karera ne lao insa ka remato te estudo secundaria iha o kusi lao insa. Liga na fatin. Depois estuda, ako kan ulo Esmia na ba, serviço de continuo ho, senhor, sa doja kiyak na fatin, sempre liga malo. Entre, às vezes, ni kan hele lahane. Ilhan, how you have a quorum. Às vezes, inabama sa nasa estudante, nasa seção recolhimento de informação. Section Recolhimento recolhimento de informação. informação. Né, sa tama na iha berede clandestino sim, uhing may kusi mas si estudantes Sim, seus Smeya iha dili hele bekora. Becora. Tane per volta de 85, 4 mai 4, 5, 6. 6, 4, 5, 6. E depois te dane foi fila fali mai Depois ecosita. to 90, 1990, makauliw o na funcionário Funcionário administrativo. Permanente departamento Badan Penerangan. Penerangan RI. Então ako logo fali be iha ekusi. Ina kami continua fali. Lawan na fali nuknar seção mobilização das massas. Ina ne lao ba ho atau informasi mas nelo satu oba asa iha wenga sa mas ita susura iha itina maluk itina familia itina be ita firma kita bele kuliah ho ita de maka to in loran ita bele tinzi be iha kusi 99% he vota ba referendum ne tambah memang iha momento na vamos 9 iha momento na vamos bobo nasa sentimento povo ne katak umurasi anak dalam dia ida ba futuro Timor Leste. Bot sang iha kusi markasang asitane asli compara ho municipio. Pro iha provinsi Timor Timor kabupaten kusi asli Tahu momento na ema futuro responsabilidade ema grupo clandestino Hampir ona. Lamba ne maka ita resultado ida hasilnya. Bele conta ituan itanin experiência ka historia moro mida husi serviço hanesan pegawai badan penerangan ya tempo Indonesia ini ya. Iya tempo Indonesia niyan. How may phone, how may kolokasan may funcionário si pegawai negeri kusi. How may lorong dato foi tama serviço lorong dua ema investigado. Ba ina ba on husi informação ebe santo. Tama momento na ba liga hobe Parlamento Portugal allo demonstração na ba dine momento ba em kal saya dan amos partisipi na ba bidaw na momento na ba tahun 83 ambassador momento na ba na intelijen ba isuna ba ona investiga Resto kair ka o hanesan investiga interrogação tambah husu tiri be emesinene humay husu diri ite cuidado tambah baik kursi ini nanok tapi
Ya, Maka coba sira makan dalam. aktif. Ne Mhm. biasa kue kusin memang diam-diam tapi ubi berisi. Orang Mhm. orang apa GPK orang clandestin semua. Oh, sira ba investiga iha Ya, kantor saya mes lawas silakan. lori sagi si kantor ba polisi ya ba kodim kan. Ida nemak seto. Abo na pangkat. Ida nemak tanggal 2 April 92 isu lisutan Espresso. Iha momento na ba laten ame ko kuliah halim ho intili ho kolega rumi iha kantor maklure ba intelijen sila bakar ho iha kantor. Iha tanggal 2 April 1992. Nelly ho Momento na lusitan Espresso iha laut Darwin. How polisi na ruang makbakay how ina ba? Lori ba kantor polisi? Sila lembra momento na kuliah salah informasi sa ida no momento. Kami kan de Ita lahat na man sila makinter sila masalah. kami kan iha kantor biasanya kuliah di sini. Di bapak sih kuliah di Hatumba di Portugal orang negara termiskin di dunia. Oh, ada Ini bahasa dia Indonesia. negara termiskin di dunia. Hawatan Valley dan memang dia negara termiskin di dunia, tapi dia tidak mempunyai hutan di negara di pihak ketiga. Ah, momento dia hawatan di sini. Rata sila antong da hoy da nem sila doon o but amo ne ema be ema plan Portugal. pro kem ida ka pro kem mereka ida kari holi fo ida Bo uluk na situ sana sa nemo bere lori itaw na ba be hetan kaptura sa barak dia fo barak Mhm. dia fo barak mas hausa le embedded ida be ko le ida ne dan Hasa dia ambil Portugal sembilan emang dua. negara termiskin di dunia. Saya bilang, biar dia negara termiskin, dia tidak punya hutan ketiga di negara ketiga seperti kita Indonesia. Kita ada hutan banyak di IMF apa semua. Nah, dulu saya uluk nih kita hatain buat sini nih. Itu buat sini saya buat tidak sok itu mesti ketinggian naran hatan itu. Antara ini nih toh tempo ini polisi ba investigawan. Kayak hau lori ba kantor polisi na ba momento na ba Ilyas Malelak. Kemarin na sa ke Polres mo Ilyas Malelak. Oo na ba? Si Marote ira. Marote. Flores. Rote. Marote. Rote. Sira turte hati radio hanesene. Si Roque Amin. hela. Like, miasa how de naute kuliah. Mo kuliah buat sendiri buat sini buat tutu. Iya ne winter vamos. Ida ne struktura clandestina. Iya lu amne grupo. Ukte teles. Tama Inclusive po dito na ikalori ba polisi. sila 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 katahagot. sila lo que sai mate hutu. Mente lo. Itu masuk ya saudara zaman zaman Zakaria Sponya malah sila hutu. Tahu ini apa atau sila masih tahu tahu. Tahu apa sila satu hati ini saya. Aku itu kuliah tu saya ni saya dah maka sila di bawah seperti rekam ho ni naran. Hau kuliah ia fat sila rekam ho. So ini apa ona. Sila kami asal. Dan silakan buka saja Bapak. Kalau memang suara saya di situ, saya omong dengan saya bersedia mati. Saya bersedia mati. Anda harus jujur saya. Anda jujur karena memang ini suara kami sudah di sini. Silakan buka saja Bapak. Pak, kalau memang suara saya ada di situ, saya Misi Senyor Januari atenda ne hati ka uhan sa sidaw uhan sa imagine din buat at sa idan maging meja leto. buat rekam, buat radio rekam. Imagine din kita sila graba dun yung ono situ sound na bene boy. Ini, Mas, wajar dan buka saja. Kalau memang suara saya begitu, saya siap untuk mati. Kalau memang ada suara saya begitu, Begitu saya bilang, siap saya untuk untuk mati. mati. Saya hanya jawab begitu saja. Kuliah tanah sini, tahun kuliah dan saya dulu, kami dulu, OEKUS ini sudah anti Portugal. Buktinya kami punya keluarga itu kawan campur dengan Indonesia sana ke sini. Dia Oh, ide ne defend yan. defende atau obe sila mas akui. Mas kuliah lia fon sila lia bakua bal hawli tu ana. To obe Sila lang sila. lu dapat kasa atama tangkas iya kasi ide dan momento na ba narang Pak saya dekat Emma Flores ida. Vai investigada sa how na Departamento de Batan sila. vai na how na fatin. How tama jam laban to jam laban kalmak say si intergasa 12 sila. 12 tahun.
Si lembra ya fulan saya dah. 2 April 2 April 92. 92. Nih, dato tuta belum mas do ini tambah momento ne ba haru memang risiko automatik atau moris. Tambah ini mas risiko ba seturu aku sih. Kata momento ne ba hamak asa si kami asa solaran lesen dan tahu asa ne antong ita latene. Sim, tambahnya tempo ukun Indonesia. Nah, Sinambara ko na. 92 ne konta mais ne manas ona. Hindi. Kan litia proseso muro kita ne depois de abril continua tinan tirmayo o insa. Serviço assim, funciona Penerangan. serviço normal. Mas vai kita sa la libre ida. Kita la libre. Sintian sa iha ona be pengawasan intelijennya Intelijen. Ate amin kontri be hauni uma hauni residensi rasi. Kala ne amin kontru. Akaban bolo den oi. Dari mana dia dapat jabatan bendahara? Ida ne hansan siragoza sirin ida. Intelijen kala ina ba sa amin kontru senhor John de Bes amin hat bahlo cobrança ba buat sila ne. Kau kan be atu asa cobrador to. Atu cobrador ho to mak ita Entrega pa kaisa entrega ba senhor Venancio Lafu senudara ba bendahara mak entrega kala ba kaisa. Amin sila mak asa buka Recolha. rekoya. 1 ka 10,000 ka 20,000 ka oto sila amak say ba iti ni malok ba resistance sila iti ni malok iti ni kuya siya malo ne amak pa say cobra asa ba Usian sa iha departamento penerangan ni Rasik iha kolega Indonesia sira ke bapa sira mesma ka hanesan dia kedune sira laran dia sira losan sen tentara ka militar polisi sira sira comprende tenia serviço sira mas clandestino sira iha kala ida rua sa balbal iya liu iti ni malok ano kumpa honestly kini makaya mana mem comprende duni iti ni abe serviço clandestino serviço hamuto ka clandestino ni tambah ni mus mais si jogen ni banen mo sabe saya ni mas kuma i 99 saya ni ya 9 hiri makanya makanya mesa Hall of Fame itu ay pusuan ni mas adapto ho sitwasyon ni banen mos mistri bot ba bot be resistance ila antaw niya aktivista politik antaw niya mas saya so sila memang hatene duni mas sa kuliah mamay din kamu merdeka makan apa kamu merdeka buat apa saja tidak buat koreksi saja tidak tahu nanti bagaimana mina hasana nokri saya biasa sa amin hasana nokri dala ko isuro kuliah suruh sama otak on iya mintu na ba ida aumento 2 April 92 ni buatnya masau buat sila trat ho sama sana nokri mas serviço iya komunikasi be saya ne lawan fatin buatnya saya Entendiak, iha história sira né, how no continua dada ito participação iha 99. Sada mo acontece ba ita o família iha depois teve conflito ka ou depois teve volta para referendum. depois de votação itu vota antes itu vota au hatene muito bem kon as varili ka hasur malo hobe kolega malo clandestino din raine se ita se ukon andune então ia fula juli hoba dili hoba tu corso ide dili perang hoba fale hatene kata kita ne se halai então ide ne bulan juli agustus film main hoba survei on fatin hoba survei boxina hoba survei fatin dan Fatin super on magane ne hatin antes ona ani ne tinggal lai bau ulu ko ya sila dilimos antecipada kule hobe strategi antecipada malo planifici si ko konta how de be kondo kilat tarutu la vela hala erbido oron itruti ne be o se la sela o bela mate ambik de tan ha ide as experience ida ta bulan zuwa ha usik ba how mai how sera ba dan rai fulang ida antes votação né ulan antes votação how ba fohon ba ti sikai na la mes mesa
va observatin, va recuar sirene, saya dan quando buat rumah Mas karet kita pesta. tete familia Ah, kaben ho oan sira sida kala. sida kau la foten, Sida. hau la uma espécie ho sida. Então, acontece do né. E a agosto, né? Ia be abril ya, ia be dire né, momento tremendo, sa, lis formulis sida né. Ah, tu mi pasta Ah, pide sarambe io Gutierrez gota forma ona hon apa milisi né. beres mira Ini putene. né mas começa a sacudir Mhm. moço, não então? Ite Sim, deve ser sakuna mos claro, mosi. ite sida né, essa ema hatene dembe o ema sida sen então lor be bulu hite narande GPG laut GPG então ita mas tahu au lau na no que pasul fe fatin ia tempo ah ia bulan Agosto né kau tama serviço julho serviço da los ona Mhm. nessa ba mai ba da oras ida rua sino oras sete dan moras au fila ona ba o tempo ita bota san hotu am sira bota ita hai sesto ia 4 de dezembro né 4 setembro né kan ita ipulin rona resultado 30 de agosto ame tun husi befo mai bota hotu mak ame saya fale Untuk batin ya fohon ron ah iya at 20 23 20 28 29 30 30 tung mak ame fai. tun fale mai bota tun fale mai bota depois mak ame alai saya fale ba leten ame bota idane hau ni almos bota hotu hau organize hau ni fan hau ni hau ni imam ba uluk ini ba tan hau quando are sila sa makawala itu hau arugo sila ba uluk ba hau Santo Antônio milisi ba sunu João Tavares ne ba mak hau sai susin ba amela ba foho sila buka konseho buka hau ni uma dune so uma kan iha koto sila so tora mak ba senyor João Tavares ni Senyor mak sim. uma toran nemak ba siya sai sila straga tia tu tia anton ame se susine honya hone wan sila hone family sila inclui hone be primo ida matene hawala mo to kedune depois aba ba to aba tane kami tu falbe dan dia tu o ba ona selai itala ko suara hone primo ida nara Antoni Beto nure po ni tebe Mhm. nure plele ufe ini mas mate mo mate ne ame hala mo to kine ya momento 28 no agosto ne Auto salai ba ina ba ame alai hamutuk. To dia 29 metun me haru ko onen ame be ite ko to ona o bukan ala sa ona ba hu de tir wata sound ne ma sa ona ne ma primas mate ame wata hutu alai sa ona pokoknya lorong ita maka are milisi debe tun mai amos tun mai vida cinemas tun lo sa hasa maioria sila lorong sila tunay sila may buka ito futi sa may buka han may auto ito loray mak ito tung fale bukahan o tempo ida be free sa ulan Setembro ang taon Senyor Fabian Oliveira Senyor Carlito am sila huto inamatur hamuto kuri halibur malo ina ba ugas stratega ona ang taon ina ba Senyor Fabian Senyor Carlito bulu lapo husto din na upelga Mas sobrang fati ya itu ano be. yung anak Ya mi kan. yung anak ang taon poi dene anton si bulu lafu hus de ta pronto at ba anton dia 30 de setembro am ame hal encontro ide ia amene habe sa fatin suberne ame hal encontro alo adat halo oração hutu ame halibur osang kada umakain 5.000 5.000 encontro hutu
idene maka dia 2 de Oktober maka kami selesai saya husi yok ana ba Indonesia. Indonesia. Dia meminta saya ini sini ida bela saya ne lolos quanto lolos ne hawni sinilus. Hawni sinilus maka la fulure ne hawni rian mak fera. Fera hawni rian Agostino de Costa Lela ne mak fera sinilus ne hakama kartene. Kartene signor Fabian ho signor Carlito Palito Lucaro Lucar Montevideo. Matabian dia Maka mak fera. Dia mak halo ho ono sakere Inggris ne dia mak halo duni ho signor Fabian. Restante ne asine di termasuk kan sa Più Antonio Pereira Matebian mas sila sinadet. Hani Ang pwede. troto sa resipa sinadet. Sila makalo ina ne organize ne. At organize ne ya signor Fabian o signor Galito Matebian. Tove 90 tove intersetun. Dama ko in loro ita bele petan Bele bele konta detalhe litan kona ba talan antis hamutuk ansa ohin amnasit sira iha meo kana sugar fatting ne ansa ohin dian halo ritual ba lafu atu husik ba iha momen ida minutu hahu lafu si musinelo so karta isai ne oisa iha sugar fatting ne husik niya. il momento ne ba ami famiglia ne kira. Famiglia Lelan, hone bane rasi, famiglia Nesi Macau, famiglia Ducarmo Mapo, Signor Signor Carlito. Carlo Ducarmo, famiglia Taimenas. Ami sila makasa ina ba ho aumenta ho signor Fabian, ho itinap pai, ho sila ne ami maka halo ritual be sila kultura. Hone bane ne mak asa sefi kultura. Nasa buat ida be angul adat ne hone bane ho signor o pihi. Nanti kita menas. Nurep. Nurep. Asa karo orasan ba nai ne hone Madrina hone kawin ne Madrina mak o Marta Gonçal. Carlito Matebiane ninan. Dia mak o me habla promesa ala orasan ba ida lafa promete saya ne. Demi libur osan 105.000. Kada ema, kada família, kada ema, 5.000. Antaon, osan idene, 60.000 tau isin Islaran, 40 ne, tau ihabe, ni kredit. Kami aku leba lafu den, wala ko sa milisya suro. Daw karik, obe se osan beli iha osan se iha osan isin Islaran. Antaon idene ni luri ni mas konsega dunia ansene. Ame 30, Reza, tau adat, ama Reden, Van sinal kita. Nina sinal Vittorio pa kita. Tahun amos garanti ona. Di ba ona? Tanggal 7 Oktober. 7 Oktober, radio BBC London. Come sta? Ame aklala contenti happy folete na ay. Langsung konsegna suruh hormatan lagi atau ba? Don't say on here radio be BBC London, BBC London, Washington, amos kuma umente hamas lori radio ide be ameli ke pihak itu tu narak sini maka film tahun informasi sini ne. Sì, mentre bana hanno sama kan sabe família hiraka o hermano bele tau sperança ba lafu ide que ho idade na tolong foi maka se la sala 12 ka 13 15 anni sila Sambil baik ni Fodak nito lumuson fatan silo. Fodak de Indonesia, Fodak iyo Apple, Fodak iyo ne ona. Lagi ni musuh tahu. Super fatan yang meu kan. Tidak win. Lagi siar Fabian ada dua orang itu mau tetap balik ni hustok, balik ni bela kare. Hus ni beruntung. Anton, sana. Jadi inspirami tuh lorong ide mau satu bolu tuh mau pombo atau bela mau presta historia memoria sih ya programa historia lah rohani futur Anton depois uin haurona kata depois itu ne sing hani pai mati biang os kontak kata halang ne halo duni ritual ida atau bele nasa buat tidak karik dian formatak malirin oleh
Kone misam no beni luri karta ba hasur komandante tahormatan ruakne bele bele sukses hodiak. No histori bala kita rona bagi konta kona bawa insa lafu halio lau ain kusi o kursi ba kefa ku atambu atau amaduni mota ain. Sì. Eh, mebedane kari ki episode seluk firmai. How konta itu almus kona how curiosity almus kona ba família nesse rase como depois de idane saída mak acontece ia processo da integração fale mai ia comunidade fila fale mai ia o sono ka ho depois idane ita prepara ba carreira fu ia o kondasika Ako kan be itu fale maine de kawan asebe responsabile de ideia clandestina ia be persona to. Então kami mobiliza malo essa mau kali itu mativian mobiliza ni mau começa norin itu ni o ansira ne momento husne sida ia sa itu tu mai ona me ne tau na ami urus be saya apoio emergência sira ne awan sa responsabilidade apoio emergência ne ba mai caritas ba mai ISR, UNCR, apoio lona, apoio ba hahan, apoio saya ne momento hamak organiza ya tempo ina batu ita interferensi ke tuan main depois como interferensi essa força seremos como conhecer ita responsável seremos lore apoio aso militar ba fora ita fire ba tutan ba itini ba vizinhança fogo sira iha ba vero laran os aldea laran Dia. Antan how hakat itu nona lai mai ya periode ba ukontrasikan. Ihane how ia notas baru kata ita mos how politicamente how carreira hanesen quadro seperti o Fretilin reta de conhecimento e estrutura ba período tutur malu how se região subnitibe mai tomos nível regional e nacional. Além de né, itania carreira profissionais foi em tempo que nós chegamos a fui a mudança. Quero ver conta itu ang fase da né fase depois a foto dia referendo. fase a conta referendum e momento ne va e tama partiro ona itine partiro ne fa fone amia hau pun mai a serviço e sera cena tedune ami asa serviço apoio se ia momento tempo una met un tait ne serviço ami muito ho tio Martino tio Zefrina ne va car coprase emergência be usi be usi be un un tait fo ami una met un tait amak be sera ne Iya be agora da opne iya be embaixada be consular ne uluk seda sina tena tu fun sina tena ba o serviço hama kar cooperativa ne done mas ami serviço la clear itini be partido ha hu fale amor fale e ho samayo ne carta husi itini presidente da opne lo all hus ne ba Comitiva direção nacional. mai ne para hui reorganizar fale be estrutura partida Fretilin antan ame hausa sede ne ba ame hauta como está fale partido político na começa ame hu fale be reorganiza saya fogo mobilize itine MSI da ame tu batu conferência Congresso Nacional ang 45 pessoas na uluk ne Depois ini momento ne ba transporte na Hercules ne los Hercules Mr. Eduard dis me kwe trata un tanya ne ame me kwe hoy ne lori be transport ame batu be Congresso Nacional Vermelho ne ya dile ne ba ida ne ka igle ona partido ame ia partido la momento la partido ame la ende la sense win ame terus ame la ende hat la komit la ba la ende la ia se win loron to hetam
To organiza eleição pública. to organização primeiro la Clior, e 2003 Macau é uma lei constituição artigo 62 né Macau kami serviço falei ya CVR CVR ida né Macfin sa fin sindicata au bele hetam be salari bele sustente salari de bele sustente família ne momento ne va serviço ne Macau comissário Macau senhora Geote senhora Helmenide Anton Helmenide Costa Arnold Suni ame hawane sebe staff PRK hasil proses rekonsiliasi komunitário ane sebe facilitador han sebe momento kan ita istilah be milis siumano to siumalo en autonomia be sene tiene to antam serviço ne am makala serviço para tu ne ite bele siumalo fali o serviço e fate ne to itu contrato remate 2003 2004 remata contrato Ausai tama fale ba enjo lokal sa la agensi ida naran UNFP ba sen susumakain UNFPA. UNFP sa o sa Futidades niyan. loos office o manager office Los. au sa Office manager. office manager iha be niti be superja niti be kontratu fulan ida dege fulan rua hoto baka ba fale NGO lokal sa Tolas ne FSO to 2009 hetam sedene vagas be Administração pública. administração pública Educação. yo social Soal sosial. tahun ini ne makaudan sida misal mas disida ona dia kliho ba Administração administração pública. pública buku funcionário ona ita ba agência NGO fulan tolo Sambot mas tempo barak din. barak ita sai hoto mo fale selo antaun how decide ba fale wena testi makau liu ya 2009 maka to 2012 sai fale funcionário permanente maka to in loro nasa serviço nasa funcionário público. Okay. So iha historia lubuk kita consegue digo no fin iha 2009 aku carreira hanesan funcionário de administração pública iha assistente social. Então iha naquele momento ita consegue servir sefi diretor na inhira makne to agora. To olay tama lay rayawa. Iha momento ba kepala direktur sosial. Avia social né essa ponto for finanças social finanças essa vai buat sa Iha momento ne finanças tur finanças to ita James ne tama mak iti niya urbano. Mambano sa momento mas lahatin for din tama de repente ne sai ba sai então aba tinga sorry na do gabinete stress né to na bam foi 2012 pa foto amesa asa nomi amesa sa sefi departamento logistik to in loro né sim Então iha ne ita bela hari ona kata iha historia lubuk no be makita rio ona no mas ida ne agora to suporta ita posição nessa na fata se departamento de logística iha departamento de solidariedade social ho história sira ne esperamos bele inspira na fata ita família silo jovem sira geração fun sira tu banate tuir prinsipio ba karmiting na fatin prinsipio ba politika kontrasik ang ini yang nomos iha era na be difícil ba
Iha bapa nini let, o sa continua contribui barede clandestina ho maluk sira selo. Kare ke iha mensagem ikus nebe hakara ka kuliah direta ba família ba wan sira no mos kare maluk is clandestina sira selo bele kuliah direta minutos ami fo kamera ida nomor 3 né, de bele kuliah direta ba família sira antes tremata. Al favor. Oke. Ana sira atau kuliah ba família. Ana sa luto né mesmo difícil mas kita hetan kurasian também essa família ida pe tinggi cuidado ida escola ida no ansira de dia hulibele hetan matenek hude servi itine right itine makuin lol ita hetan kurasi ona hamas kuliah ba itine uhin o disculpa vele sen Continua. vai ita hotu katak ita tem que cuidado itine ukurasian ita tem que pense itine ukurasian ya uin lor ita hare situação ladung furak tamba uluk papa bako ita uluk bako ita terus uin lor mos ita hare wirsik hare mas triste tamba buat ida itu ukurasi ona on em haki se hakiler ema polisi mos se captura y tiene malo guardo por se crea de direito y de nele dia na saone ne tem que prata ni masira hototo sidera hototo tem que trata hanesa família sira hototo tem que serviço mútuo cooperar mútuo atau ne te bele itene um uborasikannya bele lao dia obrigado. Diag maluk sira idane maka mensagem furak nabe to hosi senyor Januari nesi ba ita hotu no ne maka nini no rohan ba programa histori la rohan ba edisan ohin ho veteranos Januari nesi nabe mas mag atual funcionários da administração pública ho kenalan sa departamento ya sesan logistika ba serviço solidariedade sosial regional ekusi hasres nini okos. Mensagem fura que bete bele foti husi histori la herohan ba bainaken ini histori na be inspira ita maka ukun rasikan laos serviço da nebe fácil nebe tengina kono ho dedicação paisão no mos princípio política nebe firme e no fim behira ita si montiona ukun rasikan na fating ita hari kata ganha no mos sai nain ba luta tengi mo sai nain ba luta ho de liberta ita nene anus usi big no continua hak bit ita jadi hanesan ohen mensagem antu continua foi escola ita ni wansira sai matenek nain no mos bele sai fale agente ba mudança ya futuro. Makneret amini programa dadalia ba ohin lona ni programa história la Rohan no studio house Sebastiana Pereira hamutuk hokru programa história la Rohan APB 23 online news ninian hato obrigado barak ba ito hotu nini atenção e até ita soro malfala iha programa Anessa ima semana oin mai ho baina kasilok.